Naende nanyora chi message chimbe. Mama ite se itagusi, muna tokonya gukwana botambe. Abantu mbaro barengerete gukora mabi. Akara to gotegerera, tumanya koigunga omonto ori obwanate gokonya enkoro. Okoro como bishop. Okoro como father. Okoro como priest. Ngarero muna mwategerera kurunoti mugirango mwaigunga nge pastor nero yasiekerero mwana. Mwategerera kaki bono yani ngaibono togochi. Onye abantu bali bogosemerio konene. Bali tokorera. Batokonyera abana baitu. Nyana bunande bakoba mutari kwa bele. Bako molest the young ones. Bako rape the young guys. That was a guy of 14 years. It is so sad. Na mimi kama mama county leo hii, I am so saddened kuongelea juu ya pastor. Kwa sababu wa pastor mahali popote wanapatikana mimi na waheshimu na tunapendana, wao ndio wanatuombea, wao ndio tunapelekea kila shida ambayo tuko nayo. Sasa tukipata kuna mmoja ndani yao anatufanyia haya kama watu wa Nyamira, itakuwa namna gani na tutafanya namna gani? Abantu baminto na kimo igweto totebye mu pastor. Igomba bakorete. Imbuya yakorete. Gaki achikubwata omwana gaki. Omwana nyaruka naenda amenya kumubeke etangi. Mwibona mangana kwan. Igonda tegwa kambi ya mono asengenze bistege steni kelia yekerel. Mbabwate to motachoria no aleime. Naende bameke sure omosachoria onyorire what the Lord serves, because you cannot. Mondone bwes. Mondone bwes. Ogokorera omwana ole below 18 years. Manyege sibokia yaneke kong. Igote taete korana kiriti koliko genda tutamfuatilia unyo kwa unyo tuone ni nini natendeka. Kiagaro mwana oliko ikata tebe kena naenda tebire bintu bindo kwanire. So abagaka mura na abasoroire. Mwakonyora musacho onde nale kenyoro bweka inojo. No inumweka karamo tebi nga mangana haye gare motoni na ende komokora tole. Nando musacha nyakore bo bwata manyinga mababwe kaine igo ayenganya kurwa ogenda komanya ne chimbori chirichero sana tali chichei. Mota kama ndo yamenya sana. Ayo maneno tumerahani. Kabisa tukiwa hapa aigapo kichoro torbo siango. Na nenda tuko batebinga inze na kwa na mama county. Ama ena mangana alipo ya fuatiliana. Abantu bande kuboka mambi kwa mutoro monto motu. Yani turatiga abantu baitu bakonyenyu abandi bakonyenya abandi gutia abandi bakorebu mwane bingwerera abandi bagoita bakungu nyomba abakungu bagoita basaza inero tenda best violence to kwane. We want to say na itu tigata batayari kurwanerera na intu asentwe ekera moko rama konwa ko korekana muna ayo gamurante amokira mototebi uneserekai. We are ready to protect our young people. We are ready to protect the old. We are ready to protect the young, the old women and the men. Ekiagara kero muntu nabwate right yoko menya. Aiga ne chirani yane kanise yo deliverance mwana ne. Ono ama ngana vera makonga. Ko paso muna tumu maeta tumu no muntu mune. Tuma itinga no muntu raba okole bikole pinga munebyo esabana bwana tinda manya ebana mbali ebisale bile akamokawo omwana oyo mana achite igora kamo achinyeni kamo boli kayo esale ya nene kyagera banjite bagutarira onsi babirimo to balenge no mwana omwawo kitafauti lakini tante aliyo ndesale kamo achinyeni kamo boli chinyeni chinchisa ne kanisa agante bya omogeni ochicha konyora abandi barage tugakora ne bono kero na chire kogu minto bana mambya endege goteba nga mo pastor deliverance church
na togete no mwana obwe miaka 14 nenche nabona bano musanga omanene nenche nabona akumya abana ngo tubale chintakana abantu babalenda bamenye emichi yabo babakinya babaire iskuru abana berwane na baro bacha gote ono nende neke otokoranga nekire chekenene ono apasta baito bachire bogeka ono ruche arakore binte byo muntu bwensa gokora nanyale kurura ndia muntu muno yatore amabwati emienendo yayi sababu bono kabakoira abana bake nero no muntu nyasa wakira mafuta ubwenerete gokora ayara maya abe kiorokererie ki igono nya nincho mongina gute na bara ntebi na kio mongina na wanchi Naitwa Masese Peter Joseph, Assistant Chief Ikonge Sub-Location within Nyamira County. Jana nimepigiwa simu na wana wa public member kwa kuna mtoto wa shule mdogo na pastor ndani ya kanisa. Nilikimbia sababu nilikuwa karibu. Wakati niliingia nikapata kanisa iko lakini imefungwa ndani na taa zimezimwa. Kuchungulia ndani kumulika kwa hii dirisha ilikuwa imeharibika hivi. Sasa tukatoa hizi maganda. Wacha kupiga kelele. Tukupata mtu. Sasa ikabidi tupige hiyo namba ya pastor. Pastor ikaitana ikawa mteja pia baadaye. Akaambia mzee mmoja hebu kimbia kwake uweze kuona kama hako ndani kwake. Akaenda akapata watoto na mke wake. Akaambia heri wakuje na mama atuambie mahali mzee yako. Mama tukajaribu kupiga simu hapa haikuingia. Kufungua hapa kumuonyesha ufunguo wenye ulikuwa juu ya meza katikati ya meza. Huyo mama alipoangalia hivi alisirai. Tena kumrudisha tena wakati aliingilia tena akaanguka tukaona kuna manafichi hapa. Tukapembeleza yeye akatia nguvu. Kidogo hivi pastor akatokea nyuma ya kanisa. Akasema niko hapa chief. Wacha nifungue tuongee. Kamwambia tafadhali tumekuita tu hawa sina uitiki na huko hapo ndani. Sasa tukatoa huo ufunguo hapo, akafungua mlango mmoja tukaingia ndani. Kutafuta mtoto tukapata mtoto hapo ndani ya drum ya 310 liters. Maji ni ropo hapo na alikuwa ameanza kusuffocate. Wakati okay, that's okay, hachia. Da tebe. Emechine bwate maguru. Umuchino bora abo no mabe. Tiga abana babere soba bakonke bari soba. Kina kintu narurire neba na atakata kore tiga bakonke barenga. Lakini amangana ayo kobeka na barasalia abairi imichie mingi asarikire gore abana bunabo